هنر کاری دستان یک جه تایبەتمەندی هەری پێش ئێن دایکانە کو ji nifşekî derbasiyê din dibe. Bi vî awayî bi salan ev huner hatiye parastin û pêşxistin. Ji wan kesên ku divê taybetmendiyê de dixebite, dayîka bi navê Kelsûma Osê ye. Ji biçûkaniyê de her meyla wê li ser vî karî bû. Lê dema temenê wê dibe 5 sal, êdî hemû roja xwe bi vî karî re derbas dike. جوجكاي مناقش وخارجي تبدا تشيتكرين بس ولقوندا معلومه شغلي ما هابو شغلي تشولابو تشوما تشولي تشوما بامبوات تشوما نيسكات تشوما دراجي ومدبره سواجي خويتكري افجي تشيتكرين اختي زهات مقام شلو محيوان خويتكرين حتى بشتاخم عمليك استعابي برغوداني منما قايبو حيوانا خويكم اما هارم خو علم عند فاغورا هر دایکک خودی شوپک دم درێژ ئاهونەر و چاندا کوردیە کو چیرۆکا wê bi çarenûsa wê tê nivîsîn. Çîroka yadê Kelsûma jî ji ked û afrîneriyê tê nasîn. Ji karê bermaliyê heya biyê çolê xwedîkirina sewalan û karê çînînê kiriye. Herî dawî ev karên hate destê wê de çêkirina goreyên ji rîs jê ramaye. Goreyên ku ew çê dike jî bi xêra xwe li xelkê belav dike. وأزفا قورات شيتكم تشتي بري شغلي بري يعني مدفجينا بردايا كيفام جيرتي ولو فكري من السنة تي شغلينا أكما مولو صبران بطلنا كيفامتي أدبي بلا خيران بي أبقى نس خيرا كخوكما كي بيجي كاني الدموع دایک ئەو ku dایکتiyê dike karê malê û hunerê jî weke zarokekî xwe lê dinêre û diparêze. Ji ber vê her çendî êrişên qirkirin û helandinê li dijî Kurdan hebû jî, lê ya ku ev çand di dilê xwe da veşartin û parastin jî Kurd û nemaze dayîk bûn.